Alaikum, ladies and gentlemen. Today I want to make a special video for my all followers in 7 different languages. Насчет русского языка хочу сказать, что дружу с русским языком с первого класса и по сей день изучаю этот очень красивый и богатый язык. Баригани, no toco mazoezi ya hilunga, nonge Swahili kidogo. Kuanos kunjema rafiki. Merhaba, 3 yabancı bir Türk programına hoş geldiniz. Şaka yapıyorum ya, program değildi o. İnsanların büyük çoğunluğu bana soruyorlar, sen niye 7 dilde konuşuyorsun, niye öğreniyorsun bu dille, Swahilice niye konuşuyorsun sen, deli misin, aptal mısın, manyak mısın diye soruyorlar. Kes lan, ben konuşuyorum ya, istediğim dille konuşacağım ya, öğreneceğim, sana ne? Sana ne ya? Bonjour tout le monde, je m'appelle Marjan et je parle français. J'ai appris le français pendant 2-3 mois approximativement. Oui, simalement, j'apprends de 6 langues générales et également apprendre français. Et aujourd'hui, je suis très content pour 3 raisons. Raison numéro 1, j'ai mangé un croissant au petit déjeuner. Raison numéro 2, il fait beau. Et raison numéro 3, finalement, j'ai un mariage. Au revoir. السلام عليكم يا جماعة، كيف حالكم؟ أنا مرجان، مساكم الله بخير. أتكلم من 6 لعد بالشكل عام. تعلمت اللغة العربية في قطر. قبل قطر كنت أعمل في جناح قطر. بعد رحت إلى قطر عشان أتعلم لغة العرب بشكل نظامي. والآن أتكلم اللغة العربية كويسة بشكل خرافي والله الحمد لله. وأعساكم على القوة والمعونة. Ortamlay keli aytqım kelgeni, qancha tilda söylemesеңizde, qancha tilda үйренбесеңizde, өз tilingizde nasihatlaudan hech qachon da жалықпаңыздар. Xayrul kesh.